Biasa tu nariko angka anak-anak ta betah merejing ipat tujuh biasa maka datuk matoy atolak-tolak balangi je atolak-tolak balangi timu wasak barai mati pi dua telu masulla sullai masulla sulla mati temas sulla mati lebih ni mati masulla sullai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis-sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sini tomo-tomo malabikang sila surah malabikang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sininna papujie na punnaima nangi fong Allah Ta'ala punna sininna alangi. Rigo angkana ipatan rere asanna. Dipuadai kalima alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk papujian rengi kesyukuran lori sisi arajanna fongallahu ta'ala. Nasabari lalanna iye wattu mak baraka ewe angka ki napat dapunga fongallahu ta'ala ribolana fongallahu ta'ala iyewe. Digagalai yakatai sangadina riona nania pamasi simatana fongallahu ta'ala. Rigau angkata pura pasilena rangi sampaja subutah nasibawai berijama. Mamagi-magi koromai fongallahu ta'ala natarima lampu ipak kasiyat tadinre. Nasabari narilolongat decin nalino amo pakangi mati ri akhira insyaallah. Salawas suku enrengi selang marudani. Ripangulo ri alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tori tapi tori filena pongallahu ta'ala. Ya angke mancaji akka ceres suku. Nawadding ilolongang atutungas salama irilino. Lebih-lebih pa atutungas salama emati ri asurimun rinna pongallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Samannaha isadding iwenni mupa na pamula tumapuasa. Na yakia iye watwewe yutamaiwi aso ma-27 ulan Ramalang. Waktu begitu cepat berlalu Bapak Ibu sekalian. Kita telah berada di penghujung bulan Ramadan. Al-waktu kas-soib. Waktu itu bagaikan tebasan pedang. Nariko tania idi wattai idi naleto. Betuangan nariko tania idi pakki guna bade cingi wattutta. Ila sarina sibawai berbagai macam amalan ibadah di lalanda ulan Ramalang ini. Maka rugi ki nariko angke ulan Ramalang laba digo angkana digaga dicing ipapule rilalanna. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ulan Ramalang napilih pong Allah taala secara khusus lauri idi umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digaga umma, digaga kaum, iwering ulan Ramalang, sangadinna ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai rilalanna siddiye katarangan makkada angka taroki rilalanna kitab Taurat. Ya rupong Allah Ta'ala na podangi Nabi Musa makkada Musa. Angka matu siddi kaum. Angka matu siddi wawang, angka matu siddi ummat. Mereka adalah umat yang terbaik. Maka dia Nabi Musa tapancajingan nga irufuang umatku. Maka da umat yang terbaik itu kaum irumalabi angke upancaji matu upassadiyai mancaji ummat di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi Musa aga kelebihanna, aga keistimewaanna iru umat puang. Maka dari pun Allah Ta'ala kuaringi 2 tajang, kuaringi 2 cahaya, kuaringi 2 sulo, barakom mengiwaddingi salama polir 2 petakapa. Maka dari Nabi Musa kegaru 2 tajang 2 sulo puang. Maka dari pun Allah Ta'ala tajanna aku rangi sibawa tajanna ulan Ramalang. Kegatosi 2 petakapa puang. Maka dari pun Allah Ta'ala petakapa na ku buru'e sibawa petakapa na as-sukiyama. Ya kumakiru falik dega galalang mancaji iru umatku taru na pale iya mancaji ummat ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari pun Allah Ta'ala dega galalang mancaji ku ummat ri Nabi Muhammad. Nasabak Nabi no. Yang kedua de musi waktu, de musi zaman. Kalaulah Nabi Musa tergolong Rasul Ulul Azmi, bahkan digelari kalimillah, Nabi yang mampu berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meluk mancaji ummat ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rela maka cowe ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gara-gara alat birang angkena punai ulan Ramalang. Namaga na haidi man nasanassa makadah idi napile pun Allah Ta'ala mancaji ummat ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah hadiah katoki secara khusus bulan Ramadan. Lalu kenapa kita membiarkan Ramadan berlalu begitu saja dengan penuh banyak penyesalan Bapak Ibu sekalian? Maka dari adanna tomatuai iaitu itelah sesekali mau menihai sapi tedong matanru ulawang temak guna toda. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengisi akhir-akhir Ramadan ini siddi amalan najallo kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rigau angkana siddi sahabat makutana ri nabitta. Italla Anas bin Malik. Qila ya Rasulullah
ay sadaqati afdal surona pengallahu ta'ala ke garo pasidekah kami nang malabbi ke garo pasidekah kami nang makanja qala mapibali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada as-sadaqatu fi Ramadan pasidekah angke ipasilen narang rilalenna ulan ramalang terutama di akhir-akhir melona capu ulang ramalang. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nama bulan Ramadan, yero andre guruta natallai ulan ramalang syahrul askhiyai. Ulanna tau malaboe, yarega ulanna tau mabesai. Nasabak dari segi intensitas bersedekah, berinfak, memang rilalanna ulan ramalang iya Bapak Ibu sekalian. Orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Salah satunya memperbanyak sedekah. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Narikuri ulang lengi, nariko masih kaki biasa-biasa. Tetapi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, orang berlomba-lomba memperbanyak sedekahnya. Orang berlomba-lomba untuk memperbaik sedekahnya. Nah sebab magai, na paham madece makada satu kebaikan sunnah angkai ipapoleh rilalanna iye ulan ramalangi di luar Ramadan nawala ipong Allah Ta'ala pada nareko papoleh kisit di parallu. Siddi parallu ipapoleh rilalanna iye ulan ramalangi, maka di luar Ramadan itu nilainya sama dengan 70 parallu risaliwannah ulan ramalang. Termasuk nareko angka ki masdeka napalapi-lapi pengallahu ta'ala apalanna. Secara normal maka dai pengallahu ta'ala mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Akalara pangenna tau angkai mapalongi waramparan nari dalanna purio pengallahu ta'ala, tau angkai masidakangi waramparan nari dalanna purio pengallahu ta'ala, tau angkai ma impakkangi waramparan nari dalanna purio pengallahu ta'ala, padellona angkai matanang siddi bibi tanat-tanang tuoy papole pitu takke na tungkat-tungkat takkena mak buai 100 buana. Betuanganna maka dato angkai masih dekah wadi jaji nawala pengallahu ta'ala 7 kali lipat, wadi to jaji nawala pengallahu ta'ala 10 kali lipat, wadi to jaji nawala pengallahu ta'ala 100 kali lipat, wadi to jaji nawala pengallahu ta'ala 700 kali lipat. Nariko angka ki masih dekat secara normal. Tetapi rilalanna ulan ramalang nariko to masih dekat. Napa lepi-lepi apalan na pengallahu ta'ala. Napa licung-licung apalan na pengallahu ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ripaham madeceng Bapak Ibu sekalian. Maka da iroh waramparangi hakikinna telumi. Purarianre nancaji kotorang anut tayatu. Purai ipake nalapuk naburu anut tayatu. Puraya sidekang, puraya sumbangang, puraya palong rilalan na puriyoy pong Allahu Ta'ala. Maka iro melo tajang ni riasurimon rin na pong Allahu Ta'ala panyamanyamaki apun na punata yatu. Ia namua angke makuko rilalan na parakangata, angke rilalan na kakuasata. Tania anut tatungatungang Bapak Ibu sekalian. Napalete mi pong Allahu Ta'ala untuk amanah dikalolah dengan baik. Nareko angkai ikalolah madeceng iro waramparangi, riatro madeceng iro waramparangi. Nareko narapi watuna sipas sekarang ipasui sekakna. Nareko angka labbi angka makari seseta ipasu ipasidakana iarega sumbanganna, maka iya na romelo mancaji rangang iarega melo mancaji sahabat rilino labbi pamati rasorimondina pengallahu ta'ala. Tetapi sebaliknya manakala
salai batita kalolai, salai batita matroi, dene pasu sekakna, denang kane pasu pasidakana, maka ia tu waram parata tu, angkai mancaji musuh, angkai mancaji bali, baik rilino lebih-lebih pamatu ri assorimondrina pongallahu ta'ala. Dari sekian banyak pakutanana pongallahu ta'ala, matur ri pengadilanna pongallahu ta'ala, orang banyak tidak bisa lolos dari pertanyaan itu dalam persoalan harta Bapak Ibu sekalian. Min aidak tasabahu wa aina amfaqahu. Pole kegay ipulean. Halala mogah batita. Mapacim mogah apuleangan nah. Biasa mogah ipasu pasidekana dan lain sebagainya. Angkai ipasipulung. Angkai ralanna kekuasata. Wa aina amfaqahu. Kemana dibelanjakan? Ajakam mana hasil lah deki murusu yerwaram parangi. Ipikiriki skinkirta, ipikiriki bolata, ipikiriki mana ngi untuk kehidupan dunia. Tetapi ia lupai mas pasu ipasidekana. Maka relena katarangi angka matu tahu ipa dante bara api, ipa geno bara api. Nasabak magai angka waramparan na bolai, tapi dek nang kana pasui sakna, ya rega dek nang kana pasui pasidakana Bapak Ibu sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rilalan na riwayat lengi, maka da iro matanna asoe, de na ubba matanna asoe, na rekodena cindrolai riduai malaikat. Matahari itu setiap harinya, setiap paginya akan terbit diiringi oleh dua malaikat. Malaikat pertama, mari lodoang rifongallahu ta'ala puang, tapasijakiwi balasanna, tau angkai masih dekkah dilalanna yewe asowe. Malaikat yang kedua pun berdoa, puang, tapasigakutoi balasanna, tau angkai masih kekengi waramparanna dilalanna ye aswe. Maka inilah menjadi dalil tau angkai melakukan sedekah subuh. Maka da iya tu tau angkai masih sedekah nariko waktu subuh didoakan oleh malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain maka da egannah malaikat mailodoangi tau angkai masih sedekah riwatu subuh. Nasabak dua kelompok besar malaikat bertemu pada waktu subuh. Ini itu malaikat penjaga siang, si bawah malaikat penjaga malam akan bertemu pada waktu subuh dan mendoakan orang-orang yang melakukan berimpak atau kamas sedekah rilalanna iro watue Bapak Ibu sekalian. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maiga kebaikan, yarega maiga keutamaan. Risesena atau angkai masih dekat. Ri antarana makadai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassinu amwalakum bizzakah. Jagaiwi waramparata na karena sekka yarega pasidekah. Ya. Narikode narapi si pasakarang waramparata de penancaji syarat untuk mazakah, maka jagalah hartata dengan memperbanyak bersedekah Bapak Ibu sekalian. Allah akan menjaga harta seseorang nariko magala ima sumbang yarega masidekah. Di lain sisi masempo dalekna yarega malomo papi dalekna malomo rezekina fongallahu ta'ala angkari sesena tau angkai magala masidekah. Nasabak makadai gurutta ia tu ala rapanganna pasidekai pada lona pancingan, ya pada lona pancingan. Ia tu to agesanna ia tu pamingi, itu pamingi. Mak du parupat tu ternyata mak du parupang pakinan rin balena, ya. Biasa dari kongkal lalu yolo bulai milo maming, engkau ita capuk-capuk na nanti makanya totoron na. Pada ka agir lalan na capuk-capuk pak nak ada papan ribali.
Milo mami papan ribali. Nabukai ternyata mawangi. Nakada racikang ina sang ustase. Racikang. Angka madunna, angka rutinna. Namu bali makanjat tu andre nakada. Tergantung na sa papan re usas. Ada kiro biasa dari ko milo mami tahu ya nalati mia ya la papan nakada madodong itu kualati ustaz. Cepet-cepet mina dupa kualati. Ya kumakkewe ikam pating, ikam agasan balik makanjak mana na boleh ya. Semakin makanjak papan rewe, semakin makanjak balewe na pala. Ternyata mapakrotor pas sedekah Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak kita sedekahkan, semakin bagus pas sedekah akan semakin madece to balasan na Allah taala. Makin terbaik to balasan na Allah taala. Di sesen atau angkai masih dekat Bapak Ibu sekalian. Napa nih? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasamalun qattum min sadaqatin fatasaddaqu." Dek gaga ceritana. Ya rek gade gaga sejarana tau magala imas sumbang, tau magala imas sedekah bangkerro. Capu waramparanna nasaba magala mas sedekah. Ia mua mega lalu rido cilita makada, ia roto mabasahe. Ia atau magala emas sumbang justru semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, justru semakin dilimpahkan papedalekna pengallahu taala Bapak Ibu sekalian. Napa ni tau mabasai ipuji ri pengallahu taala, ipuji ri padanna rupa tau ya. Illo doang madecing ri padanna rupa tau dibanding tau seke kikiri gelau galam pocak kompa kujambata tiata ruddu. Mabila pole ri pengallahu taala, mabila tu pole ri padanna rupa tau dan tidak mendapatkan doa dari sesama orang Islam Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nariko loki amparita joka-joka. Secara kebetulan talalui amparita. Angka tu masigi. Ia kutubunga tama amparita. Sebelah kiri asanai masigi ar-raudah. Yang membangun orang amparita tapi tinggal di Banjarmasin. Mengusaha. Saya pernah tanya, namanya Insinyur Haji Kaslin. Pak Haji, siaga biaya, siaga ongkoso tapaki bangungi masigit tay. Ya, mapamula nalitanana sampai selesai jero masigit napaki tau. Makada aja naku pudangi ustaz siaga biaya, siaga ongkoso upake. Sabab wadi jaji nompori kak matu puji-puji riale kesombongan. Yero bawang ufodaki ustaz makada wasangi mega biaya yarega ongkoso ufake bangungi masigi ewe yero parasaku justru mega ngapi papaselena balasanna angkena wireka pengallahu taala dibanding angke ufalau. Sininna usaha angke ufajokka risiwali kampung malumumanang ufajokka bahkan berlipat-lipat hasilnya. Sehingga kemarin sebelum Ramadan datang untuk mengurus ikrar wakaf masjid itu diserahkan kepada masyarakat untuk dipergunakan. Lotoy mengurus surat-surat nasaba angka tanah naliko daerah Lumpue, dia berniat kembali untuk membangun masjid. Dena mungkin bangun masigi andai kata dek narasakan nyaman na italae pas sedekah. Dek narasakan nyaman na italae mapalau rilalan na purioy pengallahu taala. Ya. Makanya makadai gurutta iya tu to angkir rasakan nyaman na to angkir rasakan kasin na italae pas sedekah yari gama palau rilalan na purioy pengallahu taala. Mau manihapak kadang ilaram mas sumbang, ilaram mas sedekah, tetap
serta ina pigau na sabab magai na rasakan ni nyamanna itallai pasidakah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain sisi Bapak Ibu sekalian, ia tu pasidakah wat ditoi mancaji patulak balah, ya, patulak balah. Maka dedendre Nabi sallallahu alaihi wasallam khassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. Andrangi buraiwi tu malasata nasibawi pasidakah. Iro italla ilasakan pak angkita lasa batinia, angkita lasa lahiria, angkatu italla lasa sosial secara umum itu italla ilasa. Nah, salah satu mancaji pak burana ya dari itu pasidakah. Biasa tuh tabe. Biasa tuh dari ko angka anak-anak ta betah merejing ipatuju biasa maka datuk matoy atolak-tolak balangi je atolak-tolak balangi kongka anak betah ya kongka bapak na betah tolak-tolak balatoy cuma ir tolak balai angka to pa kalu abiyoy nasangi maja betuangan nero apa biasa maka akong katau makaleleng kido naka awat dito ayat tulak balangi padahal masukna iro patulak balai menolak kejelekan 70 abala 70 musibah 70 masalah melo napakan nakip Allah taala tetapi pada akhirnya kita bersedekah napalisangi pong Allah taala napade ipong Allah taala iro musibai iro masalai iro abalai melo ina paturungan ki pong Allah taala gara-gara angka ki masidekah Bapak Ibu sekalian. Jadi detu nama jair makada ya tulak balangi masukna itolla iya balai yundangi akamasena andrangi barakatna pong Allah taala lewat memperbanyak sedekah Bapak Ibu sekalian. Nah sabab ia titelai pasidekah secara bahasa, ta'arif bahasanya as-sadaqatu itu tumbuh berkembang. Ya rega kui pak bicara ogi i waka. Betulnya to megai pas sumbanna, to megai pas sedekahna maka apa insyaallah ia tu waramparana akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berkembang, semakin megah. Ya. Andrangi ilindrungi pole risisi arajan na pong Allah taala pole risinin na pakkajajae ya rega pole risinin na abala milut tujunnya Bapak Ibu sekalian. Ya ku makanja i bapak na emak na sitia apa jamanan na tatulak balatoy. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah nyata, Pak. Ya, ada kisah nyata. Angka tahu sogi pole Qatar namanya Zamrah. Ya, Yero Zamrah 2 tonni malasa nakan na leper akut. Ya. Macan ni makbura egan na doktor na pulai egan na pakbura nanre, egan na negara na cenir untuk makbura, tapi belum menemukan kesembuhan. Angka waktu si runtuh salah padoranina, maka dari salah padoranina, maka lelewi tapak kitaku, mihita ki pas samra, malah salah ki kapang, maka dari samra iya, 2 tahun nak malasa nakan na lepar, macam ni nak makbura, egan na dulu turu ufolei, egan na kampung ufolei, negara ufolei untuk makbura. Tapi dia pernah petotora kapong Allah taala madising. Maka dia salah padoranina biasa ki gapole Shanghai Cina nak kada samra di apa panengkah maka dia sahabat naro ta cobel lo Shanghai iba gari doktor na tawe koro iba doktor nah sabato sogi dengan jet pribadinya dari Qatar menuju Shanghai Cina latu yolona doktor maka dia doktor maka dia samra na podangi doktor dokter saya rela membayar berapapun dokter sebutkan. Siagi tetap wajah tuh. Yang penting medising nggak. Maka dari dokter iparesa ki yolo pak. Ini salah satah. Nah kada aja nata paresa kak mana salah saku. Nah kan nak leper. Ya. Kada dari iparesa ki yolo. Dan ternyata di waktu dia diagnosa ke dokter betul akut
bahkan mamulani masolang atina Bapak Ibu sekalian. Maka deh dokter hari ini kita mesti dioperasi Pak Samra. Iya mesti operasi ki. Nah sebab kapan tidak dioperasi hari ini, saya jangkakan 2 hari yang akan datang Pak Samra meninggal. Ay, matar itu iya dokter apa tentu maka doang ngesu menita mati. Maka deh Samra angka mau pa waktu ku doang ngesu. Taruh kak yo lisu pe makampoku. Karena no talisu yo operasi nih soy. Ayo talisu akademi kalisu. Jadi lisui dari Shanghai kembali ke Qatar. Yero na pigo Samra macam nih ku bali bola na milo dampang. Milo dampang. Cenne. Pure milo dampang. Ya, sebab maka demi kak minim mati we. Madam pemacan nih. Ya. Selesai lisuni pe melo Shanghai diantar oleh supirnya menuju bandara. Di waktu na melo bandara melalui beberapa pertokoan. Tako angka manaha tomatoa makunrai naita ya okotona sedang mengais-ngais di tempat sampah makia-kia kotora rupoi. Nakabbi sopirna lepako yolo. Naitai iro lapu makunrai makia-kia kotora rupoi. Napasipulung sesanna andre na tahu. Napananre sesanna nanre na tahu kupura nanre akbi yang kotora rupoi iya naro napasipulung nalai nanrai. Angka na sesa napakanjaki bukuna. Pakanjaki bukun. No isam rapole otona na dapir lapo makunrai. Ibu aga tapo gau. Maka dia lapo makunrai. Macilaka kak. Napi totorang nga pong Allahu Ta'ala mancaji to kasiasi tau mapatdi. Gangkan na melo kak kasih manre maliwasang nga. De gaga makari seseku wanre. Gangkan na watun na maliwasak kak melo kak manre. Lo kak kasih kia-kia atrarupue. Sesanna angkai nanre pura nanre teo nak biang kotororopoe ye noro pasipulung wanrai. Magi pale nang kata buku bu maka da iya buku ewe melo katiwi lisu lo bolai nasaba angkato anak biu-biu kuparake ko bolai to kasiasi angkato pa anak biu-biu na bolai. Maka da samra tapajeni jama ya tubu na rendring ilimanna lapo makunrai na tiwi risit dia toko pak baluk daging. Nah podangi pak baluk daging maka dapat saya jamin ini ibu selama 2 tahun tawirengi daging 2 kilo selama 2 tahun setiap harinya talengi 2 kilo setiap hari. Nah wajah tunas. Nah pada rendre lori pak baluk gandongi pak saya jamin ini ibu selama 2 tahun. Nah wajah lunas tawirengi 2 liter gandum setiap harinya. Pure mapakorong mapermisi samramade lori Shanghai. Maboko ila po samra ila po makunre na pataraka 2 pala 5 na milo doang ripong Allahu Ta'ala puang. Terima kasih banyak. Angka atatta mabessa malabo gangkan na natulong nga kasi nareko iya tawewe malasay tapadisigi puang si bawa tapalampiri wisungat na. Latu isambar riolona doktoro maka lepas samra sebelum bapak dioperasi kita periksa kembali ternyata riwatuna iparissa bapak ibu sekalian terjadi keajaiban iparissa ternyata iro leperna iro atina masolangi kembali utuh seperti semula bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya kira doktoro maka lepas samra aga tapi gak waktu talisu na iya tempo tahu parissa hancur nih atita masolan nih atita bahkan ufodangi maka dah 2 ngasu manita mati tapi iya aswewe dena jaji koperasi ki si bawa deto jaji mati maka de samrah deto gaga uti gau sangadinna na caritanya rumah kadang kamakun kutulung sebelum juk ke kalep. Na sabair dotro salato maka dai dotro yena rupa malat na pong Allahu Ta'ala di sesena atau angkes si mata banti atan na pong Allahu Ta'ala in tansurullaha
yansurukum. Nigit-digit bantui agama na pong Allah Ta'ala, maka ribantui ripong Allah Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan di akhir-akhir Ramadan ini, bahkan sampai pada hari raya Idul Fitri itu, dianjurkan untuk memperbanyak sedekah Bapak Ibu sekalian. Terutama pas sedekata lauri anak biu-biue anrangi pakire. Barakwam mangi angkai malepa rigo angkana Mario masanang wat ditoy na parisay italai kebahagiaan tilalanna atau tunggal linona. Na sabab ipaham madeceng Bapak sekalian, maka da anak biu-biu ye si bawa pakire tuo mak batalangi rilalanna tasik sarai man rasa-rasa rilino bahkan de nang kada pirasaiwi italai anyaman-nyamangang Bapak sekalian. Sehingga suatu ketika angkasi di anak-anak biu-biu boleh malepa rigo angkana dina paki yang mabaru materus suju riolona indokna teri riolona indokna nenna pamapua dan makadama macinna kak kasih mapaki yang mabaru pada toha mak baju barunna anak-anak isidapu bola si bawa kumanang emma milotoka kasih me tai cawacak birunna bapakku andrangi pirasaiwi akka masina bapakku pada toha mariona ananai sidapi bola icapu-capu ipakario ri bapakna. Tapi lapong amma nalai anakna nariwai na capu-capu ulunna anakna napakuru isu mangatna anakna nenap pamapibari anakna makada anak maka ha iloku kasih papaki kipaki yang mabaru pada toha ananai risedai bola tetapi agana ulekuna digaga makari siseta. Anak maka ha ilota melok mewe si raga-raga bapak ta melok mewe si pakario-rio bapak tari soal perangi tapi aga nagaukuna bapak mulele ni ripamasina pong Allah Ta'ala rigo angkana limbang rimaji sak barak ko anak sak barak ko musukuru mapuluh tu kalola na mualongi-longi mati mua sak barae mati pi dua telu masolla-sollai masolla-solla mati masolla-solla mati lebih mati masolla-sollai. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, si pakario-riona anak biu-biu, si pakario-riona anak miskinnya, si pakario-riona to angkai di tengah tasik sarai berkat uluran tangan yare ga bantuata yare ga pasidekata barakwam mangi yundangi pammasena andrangi riona pong Allah Ta'ala nasaba angkaki pakario anak biue si bawa anak yatimnya Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Inilah sampai sampaikan atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minallahil musta'an wa alaitiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.